Khona abaphakamisayo abathi inombolo ingeyabo bebe bengase baboshwa bazenze olamosha bahamba bekhuluma into abangayazi imihla namalanga le bajika nelanga kodwa bona bathi bazisebenze bafaka abazali nokudla emlonyeni kodwa bona bazingedama uma bese befika emakhoneni kahle kahle kwenzakalana ezweni. Mina phela bengazi ukuthi inombolo yabafowethu abasetrongweni o abafowethu abaphuma ngaphakathi esigodlweni lapho izindonga nonogada nensimbi kusuka eminyango uye esangweni azikuvikela umolova sebekhipha inombolo befuna ukukudala bekushaya inhloko semthamo uphikelele kwelamathonga kokhokho bathi u2 no6 u2 no8 yizo lezi ezokuvika nhlangothi zombili kuyaliwa kuyafiwa igazi lichitheka njengomshado maselebhu kodwa kusasekhona abaphakamisayo abathi inombolo yona ingeyabo bebe bengaze bayifunde enyuvesi yobumnyama yazi labantu bayanya kodwa mina ngiyakhala kakhulu ngabafowethu abaphuma esigodlweni sobumnyama bese befundisa abantu bakababa amanyala behamba begiya ngaza ngaphakathi emakhaya. I'm sure ilaba bangayithathanga nokuyithatha bayithatha ngaphandle kweziyalo ngoba phela amaKruger ayazi sebenza phi inombolo plus ihamba nemigomo naneziyalo. Bheka nje labo Popeye baphendula love emadladleni babenze bezibone bengosikhotheni abashaya ngeclass endaweni inombolo le bavala amehlo bengaboni ngisho sebeyongena emaweni belokhu bebhizi nje besibiza ngezinje empilweni. Ngiyasola ingakho kugcwele kanjena esigodlweni engenxa ka2 no6 ka2 no8 yiyo le inombolo abahamba beyiphakamisa bonke omakhamisa ijele leli bengazi baliso sebenza sentshonalanga nani maKruger sempumalanga. Niyabona kodwa ukuthi niyalingwa isikhali senu sokuphila abantu bakababa basihudula basebenzisa ngokukhulu lobubula. Ncedani maKruger qedani bonke lobula ngoba phela labo Popeye bayaphakamisa nje bonke abantu bebuka abasehlathini ke njengami belokhu bethuka sithi mhlawumbe abanye beni maKruger kodwa uma sibona sebengalandeli iziyalo zenombolo behamba bethuka ogogo behlumeza nababo onyoko bebhizi bekhuluma ulimi lenombolo ukuthuka nakithi kunyuka njengenani kaGazolo. Sibone kahle ukuthi bangasigwinyana noma yini labo mafikizolo abasanganiswa inombolo abayifunde emakhoneni beqhunywe izolo bese bezibona sebengamasosha abakhulu labo lamosha. Hey, saze safi inombolo sifela ukuthi bezibone bezisebenzi labo mafikizolo plus baphakama ngathi la kowethu umphakathi hayi mana bahambe beye ngaphakathi sesikhathele indaba ka2 no6 indaba ka2 no8.